Bia Kamal Guasame Bana Racha ke history tournament yana Guasame. Sharai ka kwida ka kor gwadan payo. But kan yenung turo de ka kan yenung message dan in menchalat. Wouldn't nen kona me kala John Scholl yoy. Bikon madana chalat Guasame bana janen kel ko gore jeno bia linka lode. Why? Reason again. Gore wargame. Okay. Adio jeno deri warga letter cha gorde yenen gor cha gordi e mishalat gor jeno be nyod ye in detail wude me nen yena mene yen shwale John Scholl yoy cha yena tamare wi ke juba kanu we ke yena cha yena kene charges ke yoten kone cha teach right now kan ko de jelun no ko jen cha yen ke yen medin mo gor ga jeno dere yo to ngwalung dere ko ngun akenyam chana kon la na mas je dana che gor gwasa mene chana jalat kenyam bi kon ko ngaje no re kon chika bat no jal na chika deti che bat so gwadan gor je be kweniye nu kwen je che gor ne ka to kawaine message me gor je nika pai diok chang yan dang ru de baro okay chang yan dang ru de baro do kon larno kokor ke me ba doctoring machar cha doctoring machar cha kep ko chang yan dang ru bakel ring machar kap ko je chang yan dang ru bakel ka pai diok and then the next morning ka chang ro dien shude me chu message me benwa ya kele chu je kula gor message me cha goro nene John Scholl yoy ajena congratulations to His Excellency President Salva Kiir Mayardit and Vice President for Economic Cluster for the wise decision they have taken for putting the so-called Riek Machar in prison. Right. I will continue with the rest of the message. Bakul ben kata dana bukoning jege tungnat. Yala do nene. Let the SPLM party take another decision. Instead of prison, yala do no angab his head. Dr. Machar always is for killing the other Nur sons where his children are not present in the country wide. No country could have the two CNC. We want only one CNC. One CNC Malode. They control no commander in chief. Only His Excellency President Salva Kiir Mayardit. Riek Machar never present the Nuer tribe. He only present the only Dokisium. Riek Machar never present the Nuer tribe. He only present the Angelina family. Right now, you share message me share jene bay lad ye very clearly and angumi chi wude me che jalat ke jen message mene no men yam bana ngach wude me chale John Scholl yoy ken yam che Kiir Mayardit je jogono congratulations for what ajena congratulations ko che Dr. Machar che yen che Kiir che congratulate ke che Bullmill che congratulate jen message man are message ne maba yala do no chi loyde te the lonko chi a decision mo gwa chi kan sharing Machar chi aje yen ajene nene ajene SPLM party a step do dia na kana ajene Dr. Machar a ngap keje an wagda a ngot keje jereng Machar na keje wude me menen kono me keje turna me jereng Machar na keje jo dana chelat keje ajene mugwa decision an sha mega Kiir Mayardit jereng Machar chen wer ngwan cheganak that message so kuje mo Riek Machar na keje ajene tele country ke which medeta
ko commander in chief ne dangro Riek Machar commander in chief ka Salva Kiir commander in chief ala kulani the same message e shalat wuri shalka me bol mel me roja ni amnat roja before a kandak Machar akana ni yen agwade dane tawke jarol maju dakten meche kor meche tuok ano ke next morning e Riek Machar cha yenge cha ndang bakel ka pay diok wonkin daro je ndang re di chude me shalka me John Chol Joy yo benial ke message mi shet kaname very disgrace message de kon lar non cause gan wer mu like that no ya gan wer mi let che yo a Riek Machar che represent wer dial ko represent a docism ko represent wer doc no Riek Machar ko represent Angelina Ten so right now shiana me shiajanen ke regime kirma yadit ano mulara jen ojen Riek Machar ramijek but right now kwana ben gama na le road okay me dong de yen kula ngach ke jari pore mene ya quid engine would right kon ko quid mene would a man tem right now chala John Chol Joy cha Georgia gwan wonene jen cha je yen rewi ki juba a jang te konte kole support tega yutun wana long to gorka kaje yudu tinitin gore kaje ke yudu ngwalung be kalar ye fake dien but kenyam yan je kon ngaje no angam yen wude me mi ku janku go support ke chala yen point de karam mo a big fan lenje noreke okay ke joga na no ngabring Machar ki na Riek Machar jen e bol mel loyalis mi shunkel ke bol mel ko support John Chol Joy jen charge yen a National Security Service ray wiki juba. Right now right corner. Gur ke je yuri shop ke 1,450,000 South Sudanese pound. UT 1,450,000 South Sudanese pound ke yuri one. You know. Right now chimanake wachi ke 600,000 chicken ka toll already 600,000 South Sudanese pound chaka toleken akene ku ken le cholante right now no they would me you know ka tara ni kan lat ke jam ken would many they just support they just look they remaining amount of money they get your pin kangai ke je aramimo mi lung nuere ki luge Dr. Machar belara no angap ke jana ke je na te right now le guru je no tol ke je yo ka ta dana chi report je ben ke je jen je Dr. Machar she konde no Riek Machar de jenak ni ka chenge dane ba Riek Machar ba je kule yen ke je ala Riek Machar la jala de jor so ne me mi chora lat so right now John Chol Joy gurga jeno de jelwak ide itin wan chika reaction chicken lad long wada chaja gorten gwasamene report milin koname ano jen tina ano ngumel yulo gurga je anwar community kajen aramimo mishi matkel ke kumikir mi yadit kale la fan dung bolmel jen ngumi shewe be bolmel be jaw long ba jaw lang netin kono kwa support Chinere wan gwaz me shiga roch ne wan kani jen a jig beide jen chwale traitor jen chwale betrayer me dan la ja lu ken war chin war jeno ja lu ne tin wan ano jin chun war ku chuka betray wede ke Riek Machar ken ngaji no ram mo don dilo target but dwere che dwere kana kon ngany mi che dwere National Security Service cha kem ni je den gor 1,450,000 South Sudanese pound so jen mu ku yen len tam che mena ge chiot ken no wude ma lo ka kam garare ti jen ka National Security Service ne de kon e ko le liaka ken de kon waje kaf ke yan ke je what do you think jen la chal ke what goes around come around
mi jeng mi chila la be ne ka jinyo la gwi jeno jin nyiru karara di na mo shede gwi jeno dong da to ko je chit me gwi jeno rek ma char cho go along chole ki right now kir mi yadi ko chol okay kir mi yadi chole ko ba je lo ka yo ko na mani de kon cholo no me de dole je you know cause ne te kula liap no kane to go jela lar ke no tuk tara ni jin cause you are the one who started this no but wokaji bin wer ku bolok instead gujine dong jin ram mo dong la le ro no jin lo yal ka kir mi yadi gweje no ba jin nok ke ba ji you know ba support kan look at that warga mo gore ga chang yan dang ro baro ka pay diok ron kin dang ro yan dang ro wi diech rek ma char yan ka je ga chang yan dang ro bakel ka pay diok ron kin dang ro yan dang ro diech dien nyire yang ma char dien en gwasmo kan wer community especially dog community so jen chile ogu jen tem right now gwal re ti jen kala re jen o jen ay alwa ka je kam ga jarar so instead of asking for money she can she can tin kir ko right now to me jen she can ring machar no she can je ki she can bully le ko lar no cause jin mi ko daran ko ring machar ro jen ne chalen ne dia ka so so dan nga ko je she ring machar je gum self determination with ring machar telem de lat ka South Sudan your fight but bi la jor gwa da mekan wer mishit ke ji donga ba ju ko le gwe ne o jira mo gwa okay so ke ci biede ne but right now look at you ba ju ko le longa loga de cause rami mo mel long ni community de ke jina bilo bana lo lu njok e jok ci man ko me bi jang ci ga 600,000 ci ken ga ya ka but still more remaining amount of money ndin ti jin wer community ba ko le lan wer community indian bi jullo ko you recon there your pin ke jino jira mi mo mission wer community she betrayed already because they each one jin betrayal ta dan and she message me go here cause con we are reading this message okay cause depending ka message dan che gor chile la ta dan dong dan de rande ji la jor ke chalan je jor go join message ke nen kone what do you think ram shit kename ko reng machar ram je reng machar neng na ten wer che ganak en ne ko ko la liak bol mel mom ko la liak kana kirm yadi ko la lan wer chubudi kan ngana ko 2013 alone kan ni chubudi shiliwo 2013 kana ka wodi kana ko kan kanware mi reng machar mu kan go reng machar ne mi reng machar la problem so mu yen mi chene me ajen la kona lar no wene ko deran der shi mo der ga naka kwiyon kan yude ya kam ko message la gor ka kamo ngum she gor yeno brother luin ke jar right now ashi man jogo no ya ga bang yo kam garar den babrar so question no tomorrow bokulo wen ndien bone okay bo wen ndien so ashi mane ne ko no kwa support ka jaga ka we dor wuri chala bol mele ka bol mel and then bekan bol mel bekan olang baje moy kiyo you're kon ba luin ke ko right now we cannot support a person me mo chi kwar me shet ke dar mo cha cha condemn me ku solve no problem in South Sudan che solve in community ka nuare jaram dan ge no ku sal dan ku jeri aleka ka jeno we ka welan jeno ay ge gwalon ko cha je yen che nuare che kana nuar chi ngwane jang da lar na mo da no da lar na right now face that alone so yen ne dia la kon lien ka raje me so wude me menen kon mo gwase me e wun mi shi gwar ke message nen kon mi shale John Shol yoy so ngwan ke chi jan garwada by the way there are many nuer ngwan yen nuer ma garwada there's a lot of nuer people at quit ke dagma cha 24/7 ti ka shi ga jang so but dunde be nial ko jen chala ramimo misha yen ka yen ni national security service an mi ko le duer kamo kwale kwich ko kana gor but ya jonje bayelo nke 1,450,000 South Sudanese pound so convert that to dollar biuje so ajen na dana gurno de nya ye kel me
ya del ngaji no wude me chaje yen right now ko juba a national security service but reason they still unknown men ci beno gorke yo to gorge no de your opinion wer community right now ko jow dan chalat so mi jiram mo mut in support of kirim ya dit gore be support wude me yor yo ko pin okay so jen chane no so jen dan gor no dong de nyo ya kelene me so de ko ken de kon keling da la last message nuar gor kano de kan takamat okay lagat kon dialen kon ndong kwa kon betrayed tin at ko kon jek tin chung kel ka gwanteran sio jigan de chung de chung kel ke pade en nok loy duje but this is not the right time we kon liu kon ko kon changa kwa kon target rate wala so mite do mo de kon mal de kon non ke je as a community de new la kon but not when you were align okay somebody mendan mu kujile ne especially ne kon jage kumu kirmi hadi wala no mal no le ne men and all that this guy to pu qualify ro ke kwide kene kon la kula jake tukut ka kon ka jang ko biga post ba ku nen and again ko nika sheng and la kon a team in December 15 16 17 18 19 chicken a team chicken a right ka kwide la lat ken ko ken ko chicken go ba gu ikanete long me dan inshallah but you are a human being a jiran diri deal team teram de jeka no then you know aro de repeat aro de chelo nyog again even young they know that there was a mistake chicken a lot me ramchit ke paganda mum dare condemn in 2013 nor massacre kajin who are you jin warmo ko paganda mum che message gor yala me chitu ko gwade dan. It was a dark day in the entire country. Ano chanore ana ka juba ka jen 2013 chang wal de wona ga chang wal more than 20,000 chwa kana gan gwana makandia. So mu kwa remember ne ti shirka to te ngin me dana chitu wo are you jin wara mom logo de re timo no chanore ko shaka nak. So naka nwari e maseno bana je dil different. Okay? Push. Bukon nyot mon no wrong bukon nyot gat kon wer kon diale no bukon are mind kake no me chiro la dare yin chu gnya na me siasa ne me politics ne me tele siasa me ten ko na kana kon cha kon okay chu ge changti ko fiskin mi adi wadire gor no me chi to ga 2013 chi mo gwa chiro de nyom lo jero da ko mu gino brodo lo ji so ke keep quiet but reminding ko cha go hare historical already and one te kon te na kan wer kan ken nang ka kan ga nang wal kan murai kon teram cha luk teram cha teach kame jege dan chitu and still people are demanding that people demand justice ba ne de kon na kan nuere ke juba ba ka dil gor ka ba ka luk mishi ejen we kon this story will repeat itself ko gwasen be so de kon gujen ode they remember this as a day of reminding every one of us nuere cha kon ne ke 2013 ajene ku civil war ku jela cause re wike so Sudan kele men tama mutu te ke rola tuoga ke jen nang nuer no mo so mi jeni to ya ka jengu kule kumal kule te re wike so Sudan mi shi o ci 2013 ci korea to bana jek ka la rodien biatama